mwese reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Niba uri ngaha mu Burundi nkwifurize kugira ibihe byiza, abari mu gisagara cya Bujumbura ku murwa mukuru wa ubutunzi, abari Igitega ku murwa mukuru wa politiki, abari mu Ruriye, abari mu Kayanza, abari mu Mwaro, abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mwese mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Mbabwira ngo nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda handitse subscribe kugira ngo uwambere mu bazajya badukurikira. Nyamuneka kandi tanga igitekerezo cyawe, tubwire ko wumva amakuru tukugezaho ndetse ubashe kugenda ubana natwe muri gahunda zacu za buri munsi. Niba utameze neza kandi reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwira ngo uyu mwanya niba utameze neza reka nkubwire ngo reka twizere ko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizabasha kuba byagenda neza. Umutwe wa 23 uherutse gushimangira ndetse no gutangaza ko ukomeje gusaba yuko ingabo zidafite aho zibogamiye arizo zikwiriye kuza kugenzura igice cya Uvira. Uyu mujyi wa Uvira mbibutse yuko uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko murabizi neza yuko bahana imbibi n'umujyi wa Bujumbura, ahasanzwe hari ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, hakorera amashyirahamwe mpuzamahanga ndetse n'ubuyobozi ndetse n'izindi nzego zimwe na zimwe. Gusa Burundi ni kimwe mu bihugu byamaze kongera gushimangira ko bitifuza ko uyu mutwe by'umwihariko wakuba ibyifuzo byawo byakubahirizwa nk'uko bigaragara. Ibi byaje gutuma MONUSCO by'umwihariko itari yagira ikitangaza, ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yamaze gusaba ko ahubwo MONUSCO yaza gucunga imipaka ihuza Uburundi n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ingingo mbibutse yuko Uburundi bwafashe ingingo yo kufunga imipaka ibahuza n'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024, aho bashinjaga u Rwanda kugira uruhare mu gufatanya n'umutwe wa Redita usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Gusa n'ingingo u Rwanda rwamaganiye kure ukavuga ko ntaho bahuriye n'ibyo bikorwa. Redita ni umutwe usanzwe urwanya igihugu cya leta Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Gusa uyu mutwe usanzwe ukorera mu mashyamba ya Kongo, ndetse inshuro nyinshi banugitse ingabo zo mu mutwe wa Tafoke kugira ngo zirwanye uyu mutwe. Ndetse kuri iyo ngingo bwo muri icyo gihe ibitero byaje kugabwa mu Burundi mu mpera za 2023, kuko Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo zo gufunga uyu mupaka mu ntangiriro za 2024. Ibitero byagabwe mu gihugu cy'u Burundi ntabwo byigeze binyura ku mipaka y'u Rwanda, ahubwo byanyuze ku mipaka ibuza Uburundi ndetse na Kongo. Nyuma ariko Burundi bwo bwaje gufata inshingano, ndetse bunavuga yuko bwifuza ko buzafungura imipaka ari uko u Rwanda rwari kwiye bamwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu gihugu cy'u Burundi. Gusa u Rwanda rwavuze ko bamwe mu mpunzi cyangwa se mu bagaragaye muri ibyo bikorwa by'umwihariko baba bari mu Rwanda, dore ko abandi bivuga ko bahungiye mu bindi bihugu by'amahanga bafite amategeko mpuzamahanga abagenga nk'impunzi, bityo akwiriye kubahirizwa. Nyuma y'uko umutwe wa 23 rero iherutse kuraswaho by'umwihariko kwa gatatu ibitero biremereye cyane, bikaba ngombwa yuko batekereza kuva muri iki gice, ariko kandi bakaba bari baherutse kubisabwa na Leta z'Ubumwe za Amerika n'indi miryango mpuzamahanga. By'umwihariko baje gusaba yuko ingabo za MONUSCO arizo zaza gucunga uyu mujyi, dore ko batifuza ko ingabo z'Abarundi cyangwa se za Kongo cyangwa se z'Abazarendo zagaragara muri uyu mujyi. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe waje kugira icyo atangaza ku bigendanye n'iyi ngingo, maze aza kuvuga ati aho kugira ngo rwose izi ngabo zo muri MONUSCO ziza gucunga iki gice, by'umwihariko birakwiye ahubwo ko zaza gucunga imipaka uhibuza Uburundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byerekana neza yuko baba bifuza yuko ahubwo igihugu cy'u Burundi aricyo cyafatanya na Kongo mu gucunga iki gice cya Uvira. Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zashyirwa ku mipaka y'u Rwanda, kugira ngo rero by'umwihariko rugire icyizere cy'uko rutazaterwa. Ni nyuma y'amagambo ndetse n'imbwirwaruhame n'ibiganiro bimwe na bimwe bigiye bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye atangaza, maze akagaragaza neza ko afite amakuru y'uko u Rwanda rwari rwifuza kumutera. Mu minsi yashize kandi hari amakuru yagiye avuga yuko by'umwihariko Uburundi bwa bwarakomeje kohereza ingabo nyinshi ku mipaka ibahuza n'u Rwanda, ni mu rwego rwo kwirinda yuko u Rwanda rwabatera. Icyakora nanone bivuga ko bazanye ibikoresho biremereye cyane ku buryo n'abaturage bo ku ruhande rw'u Burundi byabateye ubwoba, harimo za radari ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byahawe inzego zishinzwe umutekano, yemwe banashyiraho amasaha aho abanyagihugu b'Abarundi begereye umupaka badakwiriye kurenza bakiri kugenda kuri uwo mupaka. Ni ingingo yateye ubwoba aba baturage, ariko bivuga ko mu biganiro biherutse guhuza inzego zigendanye n'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi, u Rwanda rwabashobanuye yuko rwose nta gahunda bafite yo kubatera.
Gusa kuri iyi ngingo uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze by'umwihariko kuri uyu mugabo by'umwihariko yatanze iki cyifuzo ku wa kane tariki 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi wanahakanye uruhare rw'igihugu mu makimbirane yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho kimaze igihe cyarohereje ingabo. Yavuze ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikomeye cyane ariko kandi ko leta y'u Burundi ikomeje gusenga kugira ngo intambara itazakwira muri aka karere kose. Perezida Evariste Ndayishimiye hari umunsi umwe yigeze kuvuga ati ariko mujya muvuga ngo ingabo z'u Rwanda zirakomeye, atariko iyo babazi Imana dusenga ntago bakabi bavuga ngo Imana ntago bakabi bavuga ngo izo ngabo zirakomeye. Yagize ati Imana ishobora by'umwihariko no kohereza ingabo zayo ikavuga ati mugende mukubite bari abantu. Uyu mugabo kandi yarasabye Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo yubahirizwe, maze yungayemo ko ingabo za MONUSCO zikwiriye kwifashishwa kugira ngo igihugu cyane cyane n'ibihugu byo mu karere birimo n'u Rwanda byizera umutekano wabyo nk'uko bigaragara. Yagize ati MONUSCO yifashishijwe kugira ngo igerere hagati ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda ndetse no kwa RDC n'u Rwanda rwakwizera yuko rutazaterwa, Kongo ikongera rero kubana amahoro maze igatangira ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo mu bwisanzure. Aya ni amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aje nyuma y'uko umutwe wa M23 uherutse kwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bwana Antonio Guterres ndetse n'ubuyoboye ubutumwa bwa MONUSCO mu buryo bw'agateganyo ku butaka bwa Kongo, dore yuko wari usanzwe ayobora ubutumwa yasoje manda yiwe Madame Bintou Keita Munyagineya Conakry wahise ajyana mu kiruhuko cy'izabukuru. Perezida Evariste Ndayishimiye canke General Neva kandi yanagaragaje ko bidashoboka ko muri RDC hatangira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho rero agahenge ingabo zijya rero by'umwihariko hagati y'impande zihanganye cyangwa se ngo abarwanyi basubire inyuma maze basubizwe mu buzima busanzwe. Ibyo bitarakunda ntabwo yemeza yuko ibyo biganiro bishobora kuba byakunda. Yagize ati kugira ngo ibi bishoboke rero MONUSCO igomba kongererwa rero imbaraga maze ikanakora kurushaho. Perezida w'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye icyakora ntacyo yigeze ravuga ku mutwe wa FDLR u Rwanda rumaze igihe rero rugaragaza nk'ikibazo rero ku mutekano warwo nk'uko bigaragara. Amasezerano Washington DC asaba leta ya RDC gusenya uriya mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ariko kandi kugeza ubu ntacyo yari yakora nk'uko bigaragara. Umuryango w'abibumbye biciye muri raporo y'impuguke zayo kuri RDC uheruka gutangaza ko leta ya RDC ikomeje gufatanya na FDLR mu ntambara irwanamo n'umutwe wa M23. Impande zombi kandi zifatanya urugamba n'ingabo z'u Burundi, dore ko kandi iki gihugu gifite ku butaka bwa Kongo ingabo zirenga 2020 nyuma y'uko ziherutse kohereza abandi basirikare benshi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kugeza magingo ayangaya kandi hongeye kugaruka ku makuru avuga ku ifatwa rya Point Zero nk'uko bigaragara. Igice kimwe cyamaze gufatwa n'umutwe wa twirwana gukorana na M23. Umutwe w'inyeshyamba twirwanaho kandi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wamaze gufata agace k'ingenzi mu bya gisirikare ka Point Zero muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye kwa gatatu ndetse no kwa kane nk'uko rero nk'uko abahatuye babibwiye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo na BBC. Point Zero kandi ni agace kari hejuru mu karere k'imisozi ya Fizi kandi kakaba isangano ry'amayira yerekeza mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru ashyira uburengerazuba, Mikenya ndetse na centre ya Minembwe mu burengerazuba bwa Fizi ndetse na Baraka mu majyepfo nk'uko bitangazwa. Elia Mushakwe kandi umwe mu baturage bo muri centre ya Minembwe yabwiye BBC ko abarwanyi batwirwaneho ari bo rero bagenzura Point Zero ndetse no hafi yaho hose. Yongeraho ati naciye none kwa gatandatu nibyo rero by'umwihariko nabwiwe ati sibyo nabwiwe ahubwo ni ibintu bihari. Kwa kane umutwe twirwanaho kandi korana n'uwa M23 watangaje ko rimwe rero kurwana n'ibitero by'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo
muri aka karere. Bimwe rero mu binyamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byo bivuga ko imirwano ikomeye cyane yabaye kwa gatatu ndetse no kwa kane yatewe n'ibitero abarwanyi batwirwanira ndetse na M23 bagabye ku birindiro by'umwihariko by'ingabo za leta mu duce rero turimo Point Zero ndetse no hafi yaho rero maze barwanira gufata imisozi y'ingenzi mu bya gisirikare muri ako gace nk'uko bigaragara. Ikinyamakuru Actualité cyo kivuga ko abarwanyi by'umwihariko batwirwana bafatanyije na M23 bafashe agace ka Point Zero ndetse n'inkengero zako kwa gatatu nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'ingabo za leta zifatanyije n'abazani ndetse n'ingabo z'u Burundi. Iki kinyamakuru kandi kinasubiramo isoko y'amakuru yo mu gisirikare ivuga ko by'umwihariko kwa gatanu ingabo za leta nanone zagabweho igitero natwirwaneho maze zikaganzwa zikava muri ako gace zerekeza ahitwa Murima. BBC biravuga ko yagerageje kuvugisha umuvugizi w'ingabo za leta ndetse natwirwaneho ariko ntibyashoboka nk'uko babitangaje. Impande zombi kandi zisanzwe zishinzanya kuba rero rumwe ariko rutangiza imirwano rutera urundi. Iyi ntambara kandi yatangiye mu mpera za 2021 ubwo umutwe wa 23 wongeraga guhagurukira munsi by'umwihariko y'ikirunga cya Sabyinyo muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kuvuga ko watewe n'ingabo za leta mu birindiro byawo ahitwa Canzu ndetse n'ahitwa za Runyoni. Uruhande rwa leta rwavuze ko ahubwo ko abo barwanyi aribo babateye baturutse muri Uganda bagaca mu kirunga cya Sabyinyo banze bagafata utwo duce uko ari twombi. Imihate yo guhagarika intambara by'umwihariko kugeza ubu ngubu ntacyo yari yageraho gifatika. Mushakwe kandi avuga ko imirwano ikomeye cyane yabaye kwa kane muri kariya gace k'imisozi ya Fizi yatumye abantu benshi cyane bava mu ngo zabo maze barahunga. Yagize ati kwa kane habaye intambara zikomeye cyane by'umwihariko imbunda nto ndetse n'iziremereye cyane twazumvaga turi hariya iwacu mu Minembwe. Byari bikomeye cyane kwa gatanu kandi nibwo twumvise ko twirwana yafashe igice cya Point Zero. Mu kwezi kwa 11 abanyamurenge bakoze imyigaragambyo muri centre ya Minembwe bamagana ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'igihugu cyabo cya RDC ko by'umwihariko zafunze amayira yose ava iwabo akagera Uvira, aho rero by'umwihariko busanzwe bakura ibyangombwa nkenerwa bidahingwa bya misi yose mu buzima busanzwe. Iyi myigaragambyo kandi yaravugaga ko izo ngabo zafungiye amayira mu masangano ya Point Zero zahitwa mu Mikarati ndetse n'ahandi. Igihe umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yabwiye BBC ko nta basirikare b'abarundi bari muri ako karere ahubwo barahitwa Murabya, Mugeti ndetse n'ahitwa Majembwe. Kugeza ubu rero ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa RDC ku masezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu kurwanya imitwe y'inyeshyamba. U Burundi na RDC kandi ndetse na ONU bashinze igisirikare cy'u Rwanda kwinjira muri Kongo gufasha umari wa M23 ubungubu ukorana natwe irwaneho. U Rwanda rwo ruhakana ibyo birego rukavuga ko gusa rwafashe ingamba zo kwirinda mu rwego rwo kwirinda ko ibikorwa bya FDLR byakongera kugaruka ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda na M23 ndetse natwe irwaneho na ONU nabo kandi bashinze ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi gufatikanya n'inyeshyamba za FDLR zigwanya ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo uruhande nago rero rukunze guhakana rwivuye inyuma. Mushakwe kandi anavuga ko gufata Point Zero ari inkuru nziza ku baturage ba Minembwe ndetse na Mikenke bamaze rero amezi menshi cyane bafungiwe inzira nziza zo kugera mu mujyi wa Uvira. Iyi mirwano irimo kuba kandi irimo kuba mu gihe leta ya Kinshasa iri mu muhate mushya w'ibiganiro hagati y'abanyekongo, ibiganiro Angola ndetse na Togo hamwe n'ubumwe bwa Afurika bashobora kugiramwo uruhare nk'abahuza nk'uko bigaragara. Ibi ni nyuma y'uko kandi imihate yo kugera ku mahoro ya Washington DC ndetse na Doha kugeza ubu ngubu nta musaruro urenze cyangwa se ku rwego rwo hejuru iratanga ahabera intambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Mu makuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubibona muvuga bigaragara yuko Bobi Wine ari umwe mu bantu bamaze kugenda batabwa muri yombi, ariko kandi Bobi Wine biravuga ko yamaze kubeshyuza ayo makuru, ariko mu kanya ndaza kugenda bigarukaho, ariko kandi ndaza no kugaruka ku yana makuru avuga yuko Yoweri Kaguta Museveni yamaze kwegukana indi manda nk'uko bigaragara, ariko kandi ni manda ishobora kuza kutavugwaho rumwe cyane cyane biturutse ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Mbashimire mwese, niba wifuza kujoininga group yacu ya WhatsApp nyera muri description uraza kuhasanga cyane link uze kuyikandaho maze ujoininge ubane natwe ubashe kuzajya ugenda udusangiza amakuru, ibitekerezo tunasangiremo amakuru abakomeje kugenda avugwa. Mwese mbifurije kugira weekend nziza, mbifurije kugira ibihe byiza, mukomeze kugira igicamunsi cyiza cyangwa weekend